This is your stage, your spotlight. Hello, Meghalaya. Your story starts here. Kesenjuk kinoy alam senong Maurong Road Riboy District haringkat berubah Charles Marngar MLA Kemauhati akakat artri ujeliu araja arpusan kila lej benbudor khas hauba prestun tensong usumbut menteri rangba kajela bandawa kentiu kerdanno ya ke Maurong Sub Center Chaka Primary Health Center PHC kepadan hakasnong Maurong. Kesenjuk lengba ubah Charles Marngar berubah BB Makdo Chairman kila penpau bakat kum kejing buon pat kinong song snong kipadon hakathan Maurong Road kala don kamban kentiu no ya kani ke Sub Center. Nangta kila penpau ru baka CHC kepadan hakathan kejingai kum bakat nyo kilometer na kitegi snong pat kum ta ka bu jing ya kinong song snong. Ubah Charles Marngar ula ongru banagaliang usumbut menteri ula sungu menjur ya kejing dawa kesenjuk kumta ula kubur ban simkhia halor kenikamat bat ban kentiu kerdan PHC no ya ka Sub Center. Kejingwan jongi bagi kedok bagi industri kelong halor ka health sector. Bat kata kebedai bat ka ban upgradation ya ka Sub Center Maurong syaka PHC. Tekumbalong mentang ni tu ipi midon atli ka Sub Center. Ham surok Maurong kawai ke Sub Center kedeka Jamanar Sub Center, bat kawai pat ke Sub Center kedeka Maurong Sub Center. Dia kawai ke Sub Center kadon ke population kumbasan hajar tam, bat kawai ke Sub Center kadon ke population kumba nriu hajar tam. Dia bangi total ke kedeka population kalau poi kumba khat hajar ni. Dia ladang ipat ya ke distance ke kilometer ke jenjagai nampo ke musning CHC shadow sama orang kadon kumba khat yo kilometer. Jika ni kalau bu jika jingnya ingin baik baik nak senang kerja ini harga bedai pada kau kerja kamtam kerpang nak kemudian kibar armet di balik berkakun hospital ladang impet ya kilong kami kijongi isen a bagi jingjengai ke distance nak terkadau nak kesengi awan ini nak kebar hadir mengelak dan penyesyong mani berkat dekat kesejuk ke rambas nong banuan berkerpat syah kesorka lebang Deputy Chief Minister jongi sapastun ban upgrade no ya ke Maurong Sub Center syah ke PHC. Kena kalian jongi ngilap pengkret na dong sedong. Na kalian juga dorbas sedong Maurong ngilap panai ke jaga ke pebit ke pebiang. Ban itu agreement ban ke sorka. Kena kalian jongi ngilap bu ke jengkerpat hai. Dia ke pasum tenat kalong pa na kalian jongi Deputy Chief Minister jongi ngilap penpau ya ke jeng sokya lor kan. Ilapan pau bayi sekolah sodeh syahima in upgrade no ya ketika Sub Center syaka PHC de nakaliang jongi ai kublai ila ai boring but isu kemen having yo a positive response nakaliang ke jongi but nakaliang ke jongi ila ai ke jumpular ba in ya keren bat kenika department concern ban penkret de hadut betang ngamla banom kumno 10% kenrei nak kejing ikan bat ingin sungtu, bah kadon kelenti bah kadon kejing kerman. Habatin, pej bahagi kisap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpunyang kadut pej ya kisap plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka batau bha kam kta ika dur jengki marbam kajing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we kajing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba kam bha kajing im ba kam bha pendon kam daki marbam modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi the office jong Commissionerate of Food Safety Shillong Meghalaya